twanyuze mu mashamba y'inzitane tunyura mu misozi, twanyuze mu mashamba y'inzitane tunyura mu misozi, twanyuze mu mashamba y'inzitane tunyura mu misozi, ariko niwadusize twenyine, ariko niwadusize twenyine, ariko niwadusize twenyine, ariko niwadusize twabonye ukuboko kwawe, tubona imbabazi zawe. Haleluya! Bwana sifiwe. Tugeze mu kwezi kwa gatandatu. Haleluya. Tuyandi magambo tugeze mu gice cy'umwaka. Arabura bimeze atandatu. Haleluya. Nibo barangwa natekereje kuri no ndirimbo kubera mu kwezi kwa mbere kugeza ubu nsanga Imana yankoreye ibintu byiza twabonye, ariko harimo n'ibibazo twagendera kandi namwe niko bimeze. Haleluya. Kosubiramo irindi rimwe ukongerwa bihabwa tugahita tubibwise, ariko niwadutaye niwadusize Mana we, ariko niwadutaye niwadusize, ariko niwadutaye niwadusize, ukuboko
Bishop Arudi tunaanza kukaribisha lakini karibu sana saidie tuombe watu. Baba mbinguni, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa fadhili zako. Asante kwa sababu ya msingi ya fahamu. Tunaleta watoto hawa mbele zako Baba wetu. Tunashukuru kwa fadhili zako. Umesema wacha watoto wadogo waje kwako, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Bwana ukabariki, wape neema, wasaidia wanapofundishwa na mwalimu wao, wakakue katika hiyo neema, na Bwana Yesu wakakue katika neno lako. Wakuwe ndio wa baraka kwa kanisa, hata watakuwa watu wazima, wataendelea kutumikia. Asante Mungu wetu kwa neema yako. Roho Mtakatifu awamulike na wabariki. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Watoto wadogo, baraka kutoka kwa Mungu.
Haleluya. Naheshimika kumshukuru reference nshimiye kurevera kuniweza kunikaribisha kuba yanyegereje, na nashukuru nyinyi wote kandi ndashimiye ku bwanyu mwese viongozi wote mliowabariki, abayobozi bacu Imana ibahezimishe. Vile yametangulia kusema kuko yabanje kubivuga, kuna wakati mmoja bishop wenu alikuja hapa Kenya. hari igihe kimwe revera wanyu Nyahogore yaje hano, alipokuwa anahubiri, igihe yari arimo kubwiriza, Roho wa Mungu akanielea kitu kumhusu, umwuka w'Imana agira icyo ambwira kuri we, na aliponielea jambo kumhusu, umwuka we amaze kumbwira ijambo kuri we, kule alikuwa aho yari atuye alikuwa na hali ngumu, yari afite ibihe bigoye, hata alikuwa amepewa sumu, yari isumu, lakini Mungu ni mwaminifu, ariko Imana niyo kwizerwa. Nilimwambia Mungu anasema uende na urudi hapa Kenya. Naramubwiye ngo Imana iravuze ngo ugende numara uzagaruke hano muri Kenya. Alipochukua mume wake na watoto, amaze kuzana umutware n'abagabo, niliwalipia nyumba kwa miezi 6. Nabishyuriye inzu amezi 6 na kuwalisha no kubagaburira. So ni mtoto wangu, n'umwana wanje kabisa, ni mtoto wangu mu by'ukuri, n'umwana wanje. Wakati alipokuwa na konjeka tulishughulika sana na yeye, igihe yararwaye
arabikurikiranye cyane mpaka kumwombea akienda kufanya uinjilisti Uganda. no kumusengera igihe yaragiye mu ivugabutumwa Uganda. Kweli kabisa tumekuwa na yeye, mu by'ukuri twabanye nawe cyane. ni mtoto mzuri kwetu, n'umwana mwiza iwacu, pamoja na mume wake hamwe n'umugabo wiwe. So ndio maana nimekuja kuwasalamia. Nicyo gituma naje kubasura. Bwana asifiwe sana. Mana ntabwo icyubahiro. Sasa akaniuliza niwapatie cover. Arambwira ngo mbaheze cover. Na nikasema mimi sina neno, wewe nyinyi ni watoto wangu, nyinyi ni wangu na wapenda sana, ni marafiki. Ndamubwira ati mwebwe muri abana banje kandi ndabakunda cyane. Kaambia mimi nawapea cover. Ndamubwira ngo ndabaheza cover. Hakuna mtu atawasumbua kwa hii nchi. Nta muntu n'umwe uzigera bagora muri kino gihugu. Mtahubiri mkiwa na uhuru, muzabwiriza mufite ubwisanzure. Na nikasema niko pamoja nanyi kandi ndi kumwe namwe. Reverend usiogope. Pamoja na wachungaji na viongozi, hamwe n'abashumba n'abayobozi, na nyinyi hata washirika, hamwe namwe abayoboke. Ukipata jambo lolote la kisheria, nimubona ikibazo muhura naco mu mategeko, niko tayari kuwasaidia. Jewe ndi tayari kubafasha. Mungu awabariki sana. Imana ibaheze umugisha cyane. Ameniambia niwasalamie. Yambwiye ngo mbasuhuze. Na naamini mumesalamika Reverend ameongea. Kandi ndabizi ko invitation yanje Reverend ibahaye. Nimetoka kuhubiri pale Tikota. Mvuye kubwiriza, ndio maana nimechelewa. Nicyo cyatumye nkereza. Na pia natakana niwe mahali na kuhubiri tena kuanzia saa 6:20. Kandi hari ahantu saa 6:20 ngomba kuba ndi kubwiriza. So mtanisamehe kwa leo. Murambabarira uyu munsi. Reverend akinipanga nitakuja. Reverend ateguza nzaza. Au kushiriki pamoja. Nzaza duterane hamwe. So siku ya leo, uyu munsi mimi nimeleta cover. Nazanye cover kwa sababu Reverend yako hapa. Kubera ko Reverend hano, nataka nimkabidhi mikononi mwake. Nshaka kwimuhereza mu biganza vyiwe. Hiyo tu ndio imenileta, sina mahubiri. Icyo nicyo cyanzanye, nta nyigisho zindi mfite. Amen, amen. Amen. Iyi ni cover y'urusengero rwanyu. Amen. Napatia Reverend. Nihaye Reverend. Sasa hii cover itatumika. Alafu ni Reverend aliombea nitamletea certificate ya ordination. Akirudi nasikia hapa na safari. Na kitambulisho chake cha uchungaji hapa kwa mkutano yote akienda ataletewa shida. Reverend Zamweza sasa certificate kandi n'icyangombwa nzakimuhereza. Amen. Karibuni wachungaji. Abashumba muze. Nataka kuwashukuru pia. Shaka kubashimira. Ulitupatia msichana wetu hapa. Naduhaye umukobwa hano. Akawaleka kwa ndugu wetu Kasinga. Ashaka kumukristo wacu Gasinga. So tunawashukuru sana kama kanisa. Turabashimiye k'itorero. Mungu awabariki sana. Imana ibaheze umugisha. Naomba Reverend ruhusu niende. Na ndasabye ko mwambohora nkagenda. Siku ile ataniandaa nitakuja kwa. Umunsi Reverend azoteguza nzaza. Haleluya. Haleluya. Anakoze Bishop. Amefanya vizuri Bishop. Nikatumushimire. Acha tumshukuru. Kubera ko igikorwa cyiza. Kwa sababu kazi hii ni kazi nzuri. Wenda hari ababirenze tubabisobanukirwa. Kuna wale hawajaelewa vizuri. Twatubwira cover. Tulikuanga na cover ya kanisa. Na kwa nchi hii venye inakuanga, cover zote zinakubaliwa wenye nchi. Wengine wanafanyia chini yao. Tulikuanga na cover ya Kitengela ya kanisa inaitwa Covenant Church.
kulikuwanga bishop anaitwa Simon. ariko muri uno mwaka ushize yaratabaye. Kwa mwaka ambayo umepita ameenda mbinguni. Kandi bisaba ko abantu muturikireza igihe cyose cyose, na ni mzuri kukuwe mtu ambaye ako present wakati wowote ikibazo cyose cyobaho kopia baza kugira kwa shida yoyote ambayo anaweza kusaidia. Ndio maana bishop mzazi wetu tumemwambia ili aweze kusaidia. Kandi nukuba ikibazo cyose twatugira ni uza kubikurikirana. Shida yoyote ambayo tunawezipatana nayo ni yeye anaweza kuja kutusaidia. Leo tunakushimiye. Kwa hivyo tumemshukuru. Kandi tunamsema imani uwezo mugisha. Na tumesema Mungu ambariki. Kandi tunakushimiye kandi tuzakomeza ugere hano. Na tumekufurahia utarudi hapa tena. Abana bawe. Sisi ni watoto wako. Tuzakomeza utube hafi. Utaendelea kukua karibu yetu kwa mambo yetu. Reka tureke kugipamuza umwanya. Acha kwa ajili ya muda. Pastor namuherekeze. Pastor musindikize kugira ngo gahunda zikomeze. Ili programu ziweze kuendelea. Murakoze cyane. Asanteni sana. Thank you sana Bishop. Bishop, bariko bamuze sana. Amen.